laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فيا أيتها الأخوات الفاضلات ويا أيها الإخوة الفضلاء، أحييكم جميعا بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وأسأله تبارك وتعالى كذلك أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ريبا يتقول ميدن الله سبحانه وتعالى جرنم كنكو الله عز وجل إدو دندنيغل نيماجي كنكو الله تبارك وتعالى ودني إدو دندنيغل مؤيريجي كنكو الله عز وجل مؤيري إميني تبين وني كبوري إمونو دي كبوري إتدو دي كبوري إهتو دي دندنيغل كان يندن نيماجي إدن مؤيريجي فامنغول كادو دين الإسلام وننالو صلى الله عليه وآله وسلم بيتمر كانو أرين جرنيمو كانكو الله تبارك وتعالى مؤيرو إميدن ديدو مؤيري ومؤيري إميدن دندنينغال مؤيريجي كوني إميدك يسودم سيدك ونرويتيدو إغونغا على هندو إدوال فدي مقل سنا الله عز وجل كانكو كفديدو على نامو كانكو الله تبارك وتعالى دندنينغال كو هرتوريكم يسولم سيدك وندنلانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجيابه الله تبارك وتعالى نلام مكو كانكو الله عز وجل. يا الله تبارك وتعالى بيدو من تور مكو ننجي كسل مكو نغال إدو مكبه e dow kala neɗɗo jiyaɗo e yimɓe nder suudu maɓɓe hara ko gomɗinɗo e dow dendanigal sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala artuɗo ɓaawo maɓɓe no ñentina oɗo sunna maɓɓe ha ñalande dargal. haray si ɗum feƴƴi ko wono yo siɓɓe tedduɓe bandiraɓe tedduɓe miɗo hiwro on nduɗo hiwrandu ndu tawata ko hiwrandu islam, hiwrandu ndu tawata ko hiwrandu neɗɗo julɗo wonande siɗɗo makko julɗo, hiwrandu ndu tawata ko hiwrandu ɓeeɗo jiyaɓe allahu tabaraka wa taala waliyaɓe makko siɓɓe makko كندر الجنة مكو كنكو الله عز وجل
أريسدم بإذن الله تبارك وتعالى إن ترك الله جل وعلا يكنك الله سبحانه وتعالى وأرسك إلا بننقل مؤدن ننقل في يكوج ميلن وأرسك إن كنك الله تبارك وتعالى هورين دينيد سنة نلانو عليه الصلاة والسلام هاي ونكم بسيط ميدن بن بأرض نراني النوم يوتر ميدن دنجي أولو كيكي دي تدودو بعون الله جل وعلا وتوفيقه ويوتر نتوتا كويلو توني أولو عنوان دوني وصايا أخوية ودية معنى مدو وصيادي إتوتا كودي وصيو نرتن حقو داجي ميدن وصيادي سكتن كاكوجي وصيادي دي توتا كو جيغول ينكوجي ونغنين أني wonde koko wiyeteɗo attawasi fima baynana ko amrun muhimmun jiddan ko hunde tawata ko himmude hattirde e himmugol e kaɗo dina meɗen jom meɗen tabaraka wa ta'ala awsana والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أوصانا وكذلك الصحابة كان بعضهم يوصي بعضا وهكذا من صفات المؤمنين الذين ينجيهم الله تبارك وتعالى من ناره يوصي بعضهم بعضا جمع من تبارك وتعالى أوصيك إن كانك الله عز وجل إن بيدو يمبي أوصيك أرام ببن أوصيك إن سكتي ببن ولكنك الله عز وجل وبنين لنك دفتر مكو تدنه الله تبارك وتعالى وي ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله هذه وصية جليلة عظيمة من الله تبارك وتعالى لخلقه ودك وصية متوتك وصية مولو وصية متوتك وصية تدد إمردك جوم ميدن تبارك وتعالى ونندن ديدو تغور مكو إنين وننكنك الله تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه كنك الله عز وجل ومن وصيك نقبنك كلا نقبنك في بيدو جيبين بموديدو كنكو نقلو أيو وندر مأبن مؤيري للعدو بينهم صلى الله عليه وآله وسلم نجيانو إكو بودينو أحيانا كان يوصي أصحابه جماعة وأحيانا كان يوصي بعدهم فردا فردا كما نلانو عليه الصلاة والسلام هبه لاتين وهبه وصيتون وبيدو صحابة بمكة وكو بدنتل كو بجمع ونعرضنو يعودو حديث متوتك ومعروف لدى الجميع حديث عرباد بن سارية رضي الله عنه وإمام أحمد بن حنبل بفلي كمسند مأبه إمام أبو داود إمام الترمذي قوتو كلمة يلتيني مكسنا المونم إمام الحاكم بفلي مكمبكري كمستدرك مأبه شيخنا الألباني عليه رحمة الله بسلني كان يقول حديثه كسلسلة الأحاديث الصحيحة إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم نبي واجنو بيدو صحابة بمأبه ونعباد بن سارية بماكرنو بماك صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم استقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا كأنها موعظة مودع أوصنا يا رسول الله فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد
إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ إلى آخر الحديث. كما نلانو صلى الله عليه وآله وسلم نبواجنو بيدو صحابة بمأب واجو يتينغو برد صحابة بمأب بنغولي جيت صحابة بمأب بنغولي on sati kambe sahaba ben be fewtinelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki ngu waaju moɗon ɗo no wayi wa waaju mo tawata ko wonɗo e waynitade wasiyemen nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe wasiyiɓe ɓe maaki usikum miɗo wasiyo on ɓe lintani ɓe kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ba'da alwasaya yoga e wasiyaji ko wana non ستوي هوري انداري معاذ بن جبل رضي الله عنه ونعرض أودو حديث مأبه مبجانتي وننو أبو ذر كدنو في الليمو حديث إمام الترمذي بفلي كسنن مأبه معاذ بن جبل رضي الله عنه بسين وبتين لانو عليه الصلاة والسلام بماكي أوصني يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنبر نلانو عليه الصلاة والسلام وصية يسود نلانو مينو عليه الصلاة والسلام بما كان معاذ اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن نلانو عليه الصلاة والسلام بوصي معاذ بن جبل وصياج توتك وصياج تددي وانا نغيدن اندي ابو هريره رضي الله عنه بجانتنيك ان كان بتيغي وندن عليه الصلاه والسلام وصينا بوصياج تتي بماكي اوصاني خليلي بثلاث بماكي جاتيغي اولين عليه الصلاه والسلام بوصيين لمن ابا هريره في تتي اذا نرى ɗum ko hollugol en wonde ko wiyete wasiya ɗo ko huunde nde tawata ko huunde hittunde ko huunde himmunde kono waɗi kamɓe salaf gila e sahabaɓe ɓen ɓe laatino ɓe wasiyondirayno hakkundaji maɓɓe kamɓe e hoore maɓɓe ko ɗum allahu tabaraka wa taala o ɓanginani en ka suratul asr kanko allahu azza wa jalla o wi wal asri inna al insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إذا كوكو بيتي التواصي وصي يندرقل بالخير وصي يندرقل بالصبر ننوكو جيانو من أسباب النجاة من عذاب الله جل وعلا كو جيانو سبب دتواتكو وننا نتنو أن سبو حاجو من تبارك وتعالى دندم ولت مكودي كون الله جل وعلا وبنغيناني ان غولدو تورتل وند ندانك كلا ندانك بي ادم كلا بي ادم كانكو تبارك وتعالى هولي انو اي حيرره معنى مودum كومو تاواتا كو بونيرتيدو كومو تاواتا كومو في مودum حالكوتو الله عز وجل اتنتني ولي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إذا هذا نهانا ينهتر دهانا نقول يوصيون الحق ناجي مينين وصيون الحق ناجي مينين كمؤجي وصيون الحق ناجي مينين رفتقل الله تبارك وتعالى رفتقل نلادهم عليه الصلاة والسلام بل نلانو عليه الصلاة والسلام بمانغناني انك حديث مكمل نلانو عليه الصلاة والسلام بجنتني فيه التقل كوكو بيته الوصية كم نلانو عليه الصلاة والسلام بماكي وند الدين النصيحة كارو الدين كلها بندرال نجيكو بجنتني انتم بلا منتا لا بنا بمعنى بيد ولمبه
laabana kadhalika dendanigal ɓeeɗo ɓe tawata ko jiyaɓe mofte maɓɓe ɗen kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam. La shakka no jiya e laaɓangol ɓeeɗo lamɓe reedu wasiyagol ɓe kulol allahu tabaraka wa taala wasiyoɓe jogagol kaaɗo diina, wasiyoɓe kamɓe ɓeeɗo lamɓe moƴƴugol e nunɗugol faade e ɓeeɓe ɓe aynina ko wana noon no jiya e wasiyagol ɗeɗo moftenelaɗo alayhi salatu wassalam wasiyagol ɓe rewgol allahu tabaraka wa taala kanko tun haraɓe kafidani mo hay e hunde hay e gooto e wasiyagol ɓe kadi jogitagol sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam e ko nandi sifaɗi ɗo piiji. ɗum waɗi si tawi suɓiren hande e ndeɗo nokkure meɗen teddune e oɗo kikiide meɗen mo tawata ko barkinaɗo iye wasiyodir hakkundaji meɗen yoga e wasiyaji ɗi tawata kadi ko wasiyaji bi idnillahi tabaraka wa taala nafayɗi. aray ɗugal wasiyatul ula ko taqwa allahi jalla wa ala wa hiya ajallu lwasaya wa a'zamuha wa akbaruha. wasiya arano on ko ɗum woni wassiyodirgol hakkundaji meɗen hulugol allahu azza wa jal. wono oɗo wasiye woni jogitagol kulol allahu tabaraka wa taala ko oɗo ɓuri mawnude, ko kanko ɓuri teddude, ko kanko ɓuri hittude e dendanigal wasiyaji ɗin. se ndaari moƴƴe allahu tabaraka wa taala o wasiyike kanko allahu jalla wa ala enen ndeɗo tagore makko hulugol mo. elaɗo meɗen o alayhi salatu wassalamu ɓe wasiyi e ngulugol allahu azza wa jal ko wona noon kamɓe nelaɗo meɗen on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe ɓanginani en hattirde ɓangingol ko ko wiyete kulol allahu tabaraka wa taala ko ɗum rimata kon immorde e moƴƴereji ka gurdal aduna ɗo e moƴƴereji ka gurdal laharayanko jang. immorde e ko ɓe ɓanginani en ka joomi meɗen tabaraka wa taala tippini e dow maɓɓe kon ka qur'an e ko ɓe ɓanginani en ko joomi meɗen tabaraka wa taala wahyini e maɓɓe kon ka sunna. allahu tabaraka wa taala kanko o waɗi oɗo taqwa wasiyatuhu jalla wa ala linnasi qatibatan o waɗi ɗum wasiyatuhu tabaraka wa taala lil awwalina wal akhirin o waɗi ɗum wasiyatuhu tabaraka wa taala li ummati muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam bal o waɗi ɗum wasiyatuhu li rasulihi muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. allahu jalla wa ala o wi يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. كاكو الله تبارك وتعالى ويهيكو عنو يمبه هلا دي جومي مونو on allahu azza wa jalla taguɗo on dendanigal moɗon o itti on e wonki wooti woni adama alayhi salatu wassalam. ittaqu rabbakum alladi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ستبي هوني النار نور ندان نجوم من تبارك وتعالى وندي ان بي آدم عندن دنيغال ميدن كانكو الله عز وجل وفطرني وصي قول ان كل المكو وتمنيرني ان كدي كانكو الله عز وجل وصي قول ان كل المكو ويا ايها الناس اتقوا ربكم وبيتوا واتقوا الله حلم كانكو الله تبارك وتعالى kanko joomi moɗon mo tawata ko kanko woni ko tagiyo. oɗo wasiye allahu tabaraka wa taala ko o noddi e makko ko en dendanigal meɗen ɓiɓɓe adam. kanko allahu azza wa jalla o waɗi oɗo taqwa wasiyatuhu tabaraka wa taala lil awwalina wal akhirin. joni mi wi walaqad wassayna alladina utu lkitaba min qablikum wa iyakum an ittaqu llaha. o wi gomɗi dey menen min wasiyike ɓeeɗoɓe tawata ko aditiɓe on e hokkaɓe defte ɗi mana moftali ɗi tawata ko yawtuɗi ɗin e onon ndeɗo mofti muhammad alayhi salatu wassalam wonde on dendanigal moɗon yo hulu allahu subhanahu wa ta'ala. jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o hertinani en oɗo wasiye
enen ɗeɗo mofte muhammad alayhi salatu wassalam o wi ya ayuha alladina amanu ittaqu llaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. kanko allahu azza wa jalla o wi e aya go ya ayuha alladina amanu ittaqu llaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. kanko allahu tabaraka wa ta'ala o noddi e ɗeɗo ayeje ɗiɗi enen ɗeɗo mofte muhammad alayhi salatu wassalam نادانا ربنا تبارك وتعالى باسم الإيمان. جميع تبارك وتعالى ندير إن دقم إنال لنكن نداء تشريف معنى مودن كن ندان أونان نتوتك أونان تبدنقل. الله عز وجل ما ندين نور ندان أونك أن نور أونان ويمري أن ينهلو. قل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بماك إذا سمعت الله جل وعلا ينادي بقوله يا أيها الذين آمنوا فأصغ إليه سمعا فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. كما ابن مسعود بماك كلك نندا الله عز وجل أونري أوناد مكو يا أيها الذين آمنوا ويهيكو أنغم دمه ɓemaaki haray kala ko jokkuɗa accitu ɗum ɗon fewtina noppi maɗa ɗin fewtina nanɗe maɗa ɗen fewtina haqqille maɗa ɗen e ewnandu jomiraɗo on tabaraka wa taala. ko waɗi noon ko ewnandu marndu nafoore ɓemaaki ko gotele piiji ɗiɗi habbiɗaɗo ko imma moƴƴere nde kanko allahu azza wa jalla o womma e yamirde tawa si a waɗi nden a ɓaɗotomo tawa si a waɗi nden o yiɗete tawa si a waɗi nden o naadete aljanna walla ko bone wonada haɗede tawa on ɗon bone e hoore muɗum si tawi a memimo a woɗɗotomo kanko allah si tawi a memimo kanko allah o tikkante si tawi a memi on ɗon bone kanko allahu azza wa jalla o naɓete kalette makko. kamɓe ibne mas'ud ɓe maki kala kananɗa ya ayyuha alladina amanu tasko moƴƴa wannon ko nafoore molanade wonma arande. kanko joom meɗen tabaraka wa taala ma o noddiri en nduɗo noddandu teddundu o wi ittaqullaha hule allahu subhanahu wa ta'ala hule joni moɗon tabaraka wa ta'ala hule oɗo mo tawata ko kanko woni ko tagi on ko kanko woni ko wodini on ko kanko woni on e arsikude ko kanko woni ko toppiti dendanigal fiyakuji moɗon ɗin hule oɗo attaqwa kanko woni wasiyatu nabiyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama li ummatihi qatibatan وانا ارضي من نانن كحديث عرباد بن سارية رضي الله عنه للعلم عليه الصلاة والسلام وصية وصيين صحابة من كم بوني المخاطبون في الوصية ولكن وانا كم بتوني المرادون إن جهور ميدن كو انفاندا بندرتم كم للعلم عليه الصلاة والسلام بيوتي كان يصحابة من kono yewtere maɓɓe nden ko huuɓitunde en enen mofte maɓɓe ɗen en dendanigal menen ko waɗi siɓe maaki usikum bi taqwallahi azza wa jal wasiyaji ɗi sahabaɓe daɓɓiri nelaɗo alayhi salatu wassalam kamɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama bada'a bittaqwa ɓe fuɗɗori ko wiyete attaqwa samanedema honnu no anda wonde attaqwa rasu kulli khayrin ko wiyete kon taqwallahi jalla wa ala kulol allahu subhanahu wa ta'ala ko ɗum woni hoore kala ko wiyete moƴƴere hoore kala ko innete moƴƴere. joni noon si tawi innama attaqwa ɗe gandi mana muɗum lugatan kamo koɓe ɓe maaki ko kalimatun mushtaqatun min alwiqayati bimana si innama attaqwa ko kalima ɗettaɗo e ko wiyete kon alwiqaya no anda ko wiyete kon alwiqaya ko ma yaj'alu al'abdu baynahu wa bayna ma yudhihi ko innete alwiqaya ko heedo koko ibnu adama on jiyaɗo on ɗettata kon o waɗa hakkunde makko e konko lorratamo ko ɗum innete attaqwa. oɗon siɓe maki wonde attaqwa ko an yaj'ala al'abdu baynahu wa bayna ghadabillahi وسخط الله وعقاب الله وعذاب الله
wiqayatan tamna'uhu min dhalika kullihi bemaki ko wiete attaqwa kulal Allah azza wa jal ko ne jiyaɗo on ɗettata waɗa heedo hakkunde makko e tikkere Allah subhanahu wa ta'ala ne o waɗa heedo hakkunde makko e nangal Allah azza wa jalla ngal o waɗa heedo hakkunde makko e lette Allah subhanahu wa ta'ala ne heedode nde tawata ko dandaynemo haɗaynemo kanko neɗɗanke on e hewtugol e ɗin ɗon ɗi dendanigal majji jono on ɗon alwiqaya wana cheikh usamin de makirino rahmatullahi alayhi ɓe maaki ko ɗum woni imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi ko ɗum woni jogitagol yamiraɗi allahu azza wa jalla ɗin on tigi ara ko allahu tabaraka wa taala yamirimo kon o darano ɗum attirde daragol o woɗɗito haɗoje allah subhanahu wa ta'ala nden ɗe dendanigal majje hattirde woɗɗitagol ɓe maki ko nden ɗon woni heedode nde ɓiɗɗo adama o watta hakkunde makko e tikkere allahu nden hakkunde makko e lette allah azza wa jalla wona laamu makko ngun wona teddungal makko ngal wona jawdi makko ndin wona ɓengure makko nden wona sooriɓe makko ɓen wona hay e hunde e ɗiɗo piiji wawata mo heedude e tikkere allahu nden e lette allahu ɗen bal ko heedatamo e ɗum ɗo ko si o jogitike yamiraɗi allahu azza wa jalla ɗin o woɗɗitike haɗoje makko ɗen kanko allahu tabaraka wa taala ko ɗum ɗo woni ko wiyete kon attaqwa jono oɗo attaqwa e hoore muɗum ɓe gandi karmo koɓɓen no mari konguɗi ɗuɗuɗi e muɗum ali ibni abi talib ɓe jantani en ko wiyete attaqwa abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ɓe jantani en kamɓe kadi ko wiyete attaqwa ko wana noon sen ɓetti oɗo karmo kojo mo tawata ko imam ibn al-mu'taz kamɓe kadi ɓe jantani en ko wiyete attaqwa wa nafsu shay'in oɗo karmo kojo talq ibn habib kamɓe kadi ɓe jantani en ko wiyete attaqwa ali ibn abi talib radiyallahu anhu kamɓe ɓe maaki wonde ko wiyete attaqwa ko alkhawfu min aljalili walamalu biltanzili walrida bilqalili e riwaya bo walqana'atu bilqalili walistidadu liyawmi rrahili kamɓe ali ibni abi talibin radiyallahu anhu ɓe maaki ko wiyete attaqwa ko ɗiɗo piiji nayi go on ko alkhawfu min aljalil ko hulugol allahu azza wa jalla mawɗo on tawa an neɗɗanke on ko allahu yamirma kon hiɗa wadde ko o haɗuma kon hiɗa woɗɗiti hiɗa hulimo kanko allahu tabaraka wa taala sirran wa alaniyatan ka gundo ka tawi ɗon ko antum woni ɗon ɗa hulimo wa nafsu shay'in ka feeñuɗa ɗon e gite jama on kadi hiɗa hulimo kanko allahu azza wa jal ɓe maki ɗum ɗo woni goo ɗimmitel muɗum ngel ɓe maki al amalu bittanzil ko gollitirgol ko tippina kon honno woni ko tippina kon ko alqur'anu wassunna ko waɗi noon alqur'an ko tippinade immorde ka allahu azza wa jalla ha kanelaɗo alayhi salatu wassalam wa kadhalika assunna ko tippina ɗum immorde ka allahu azza wa jalla ha kanelaɗo alayhi salatu wassalam idan si innama al'amalu bittanzili ko fana ko al'amalu bilkitabi wassunna ko gollitirgol deftere allahu tabaraka wa taala nden kañum may sunna on allahu wi inna anzalnahu tawi yani bidalika alkitab kanko tabaraka wa taala o wi wa anzalna ilayka dhikra tawi yani bidalika assunna idan kanko tabaraka wa taala o tippini alqur'anu wassunna kamɓe ali ibni abi talib ɓe maki hunde ɗimmere nden ko al'amalu bittanzil hunde tammere nden ɓe maki ko arrida bilqalili walla alqana'atu bilqalil ko weltorgol seeɗa mo annanna hoorema ko laaɓuɗo dagi ko allah subhanahu wa ta'ala arsikuma kon tawa an neɗɗon hiɗa yondinori ɗum ɗon hiɗa weltori ɗum ɗon a yawata ɗum ɗon ukkoɗa e ɗaɓɓirgol no harmiri a ndarataba allahu azza wa jalla okkima ko dagi kono koko fanndi laƴƴa gite maɗa ɗe ndaara dambuɗe ɗe tawata ɗa tañƴini si a yaari toon a heɓay immoɗa ukkora ɗon tawale ko dambuɗe ɗe tawata ko dambuɗe harmuɗe neɗɗo o wona yondiniɗo weltorɗo oɗo seeɗa mo allahu subhanahu wa ta'ala arsikimo madama ko hunde nde tawata ko hunde dagine ɓe maki kamɓe ali ibni abi talibin radiyallahu anhu wondema
konko hikki ɗo woni huunde nde tawata ko huunde nayamere nden e ko wiyete kon attaqwa ko al istidadu li yawmi rrahil ko yawnu neɗɗo mo tawata ko a heblaniɗo ngal ɗo ñallal ngal tawata la budda minhu feere ala ko be ngal ɗo ñallal ara ɗum woni ñande yaltata e ɗan ɗo gurnagaruna hoota an neɗɗanke on ka makko kanko allahu subhanahu wa ta'ala ñande waynotoɗa ɓengure maɗa nende dendagal mayre tawa goto e mo weltoraɗum ñande waynotoɗa galleji maɗa ɗin ɗi dendagal majje waynoɗa jawle maɗa nende dendagal majje waynoɗa coñci maɗa ɗin ɗi dendagal majje immoɗa an neɗɗanke on e kala ko wonnoɗa e muɗum enema hootaka makko kanko subhanahu wa ta'ala kamɓe ali ibni abi talib ɓe maki hebulanagol ngal ɗum ñallal ɗiɗo pijinayi ɓe maki ko ɗi wi'ete taqwallah amma ibnu mas'ud radiyallahu anhu kamɓe ɓe maki wonde si innama taqwallahi haqqa tuqati hulirgol allahu azza wa jalla no o hani hulirde non ɓe maki ko an yuta'a fala yu'sa wa an yudhkara fala yunsa ɓe maki kamɓe abdullahi ibni mas'ud radiyallahu anhu wonde si innama kulol allahu tabaraka wa ta'ala no o hani hulirde non ɓe maki go on ko an yuta'a fala yu'sa koyo o ɗofte kanko allahu tabaraka wa ta'ala tawa o yeddaka ɓe takki yeeso non kamɓe ibni mas'ud wa an yudhkara fala yunsa ene o anditete fi makko jante kanko allahu tabaraka wa ta'ala hara o yejjitaka ɓe watti ɗum kamɓe ibnu mas'ud radiyallahu anhu ɓe maki wa an yushkara fala yukfar ende o jarnete kanko tabaraka wa ta'ala tawa o yeddaka ɗiɗo tati ɓe maki ko ɗi wiyete taqwallahi jalla wa ala haqqa tuqatihi an yuta'a fala yu'sa wa an yudhkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar ɓeɗo talq ibn habib rahimahullah kamɓe ɓe maki wonde ko wiyete taqwallahi jalla wa ala kulol allahu subhanahu wa ta'ala ko an ta'mala bi ta'ati allahi ala nurin min allahi tarju thawab allah wa an tatruka ma'siyata allah ala nurin min allahi takhafu iqab allah ɓe maki wonde ko wiyete kulol jomiraɗo on tabaraka wa ta'ala go on ko nde darotoɗa waɗa ɗoftare allah subhanahu wa ta'ala waɗa ko allah subhanahu wa ta'ala yamirma kon tawa kadi ko ala nurin min allah hara koye hoore ndaygo immorngu ka allah subhanahu wa ta'ala ɗum woni honno wafqa alkitabi wassunna hara no feppodiri e deftere allahu azza wa jalla nden e sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama wona famiri ɗum noon ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam idan an neɗɗo on wona ɗum ɗo tawa tarju thawab allah hiɗa tanjini kadi baraji ɗin joddi makko nin kanko allahu azza wa jalla waɗa ɗoftare makko nden kanko allah harano feppodiri e deftere makko nden e sunna nelaɗo makko alayhi salatu wassalam no aranɓe moƴƴuɓe ɓen famiri noon tawa hiɗa tanjini a heɓan joddi makko nin kanko allah ɓe maki wa an tatruka ma'siyata allah ene accata kadi lundagol mo kanko allah subhanahu wa ta'ala ala nurin min allah ɗum kadi hara koye hoore ndaygu immorde ka allah subhanahu wa ta'ala yani kala ko rentotoɗa e muɗum konta ɗum ɗon no harmi konta wonde ɗum ɗon ko piijiɗi tawata ko haɗani tawa heɓani ɗum dalil immorde ka makko kanko allah subhanahu wa ta'ala tabituɗo ka deftere makko ma ka sunnanelaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallama ma ɗum e masadirul adilla luttuɗi ɗin al ijma kañum ma e alqiyas alsahih ɓe maki takhafu iqab allah hara hida huli lette makko ɗen kanko subhanahu wa ta'ala se ndaɗiɗo moƴƴa ka ɓe maki ɗum tarju thawab allah e ka ɓe maki ɗon takhafu iqab allah mana muɗum ko yo tawsiɗa wadde ɗoftare makko kanko allahu azza wa jalla harana yingo wonɗa waɗirde wona nani nani si tawi hiɗa tertade ko haɗi kon kanko allahu jalla wa ala tawana yingo wonɗa waɗirde wona nani nani bal ko wonɗa waɗirde moƴƴereji ɗin ko fi kanko allahu yo o yoɓoye wona fi yo yimɓe ɓe yi'u wona fi yo ɓe nanu ɓe manta
wa nafsu shay'in ko wonna accirde ɗiɗo boneji ko fi kanko allahu yo dando ye lette makko ɗen wana fi yo yimɓe ɓe yi'u ɓe nana ɓe coobama ɓe mantama fi ɗum ɗon kamɓe talq ibne habibin rahimahullahu ɓe maki ko ɗum ɗo innete attaqwa imam ibne almu'taz kamɓe ɓe maki halli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka attuqa wasna' kamashin fawqa ardi shawki yahdharu ma yara la tahqiranna saghiratan fa inna aljibala min alhasa kamɓe imam ibne almu'taz ɓe maki rahimahullah ɓe maki halli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka attuqa ɓe maki tarto ɗiɗo bakkatuji tosoki majji e mawɗi majji ko ɗum wiyete kulol allah wata weñu bakkatuji ɗi ndara oɗo inna oɗo ko kabira weñaɗi ndara oɗo inna oɗo ko saghira idan ajtanibu min alkabira lakinni ati assaghira a iway e bakkatuji mawɗi ɗin kono noon a aray e tosoki ɗin ndare sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu kamɓe no ɓe jogitorno ɗiɗo bakkatuji ɗi enen wonde wiwde ko tosoki anas ibni malik radiyallahu anhu no ari athar maɓɓe mo imamu tirmidiyu filli ka sunan maɓɓe anasin ɓe fewtuno ɓeɗo tabi'inaɓe ɓe maki innakum la ta'maluna a'mala hiya addaqu fi a'yunikum min ash-sha'ri كنا نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات كم أنا سنبماك مي أو هند معشر التابعين أو مي أو هند هدون أرى بكتوجي دي تواتك بكتوجي فندو دي جتمونو دينو فندك جتمونو نيدي سوي بوري ليبل بماك من ملاتنا زمن نلانو صلى الله عليه وآله وسلم ɗin bakkatuji mellimayno ɗi ko jiyaɗi e halkayɗi ɓi adama ɗin bakkatuji ɗi onon wonɗon e yawitade ɗin ɗi fanɗin non fi munum menen e zaman nelano alayhi salatu wassalamu mellimayno ɗin bakkatuji ko bakkatuji halkaynoɗi non kamɓe ko ni ɓe jogitorno ɗi bakkatuji ɗi enen yawiti ɗen hande wi'en ko tosuki wan noon kamɓe ɓe andi jomi men wi'i wa kullu saghirin wa kabirin mustatar allahu azza wa jalla o wi bakka tosoko e bakkato mawɗo malaikaɓe iwtirɓe ɓawo men ɓen kamɓe hiɓe windude ɗi dendagal majji ko wannon ko o wi ko wa inna alaykum la hafidina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun kanko allahu azza wa jalla o wi wonde ma yalfadu min qawlin illa ladayhi raqibun atid idan oɗo ɓiɗɗo adam koyo o woɗɗito bakkatuji mawɗi ɗin kañum may tosokini a yaway ɗo bakkatu tosoko yawitoɗa bakkatu tosoko waɗamo hande waɗamo jango waɗamo faɗɗi jango waɗiramo nun ha ñande go tawa o wonti bakkatu mawɗo ko ɗum waɗi si abdullah ibni abbas radiyallahu anhuma ɓe maaki wondema la kabirata maa al istighfari wala saghirata maa al israri ɓe maki bakkatu mawɗo ala wondude e tuubugol laɓɓina si neɗɗo on no tuubude o laɓɓina hattirde laɓɓingol tuububuye makkon allahu hefanemo bakkatuji ɗin fo inna allaha yahfiru dhunuba jami'a ko wona noon kadi bakkatu tosoko ala wondude e luttitugol e hoore bakkatu on duumo e makko waɗamo bimbi waɗamo ñalorma waɗamo kikiɗe ñande wo hiɗa wadde mo laaɓiji tati alal aqal si tawi timmi lewru a taway oɗo fanɗa a taway oɗo bakkatu fanɗa joni noon bakkatu wona imam ibne qayyim el jawsiya ɓe makiri noon ɓe maki wonde la tanzuru ila sigari dhunubi walakin inzuru ila azamati man naha anha ɓe maki wata on ndaaru faade e fanɗugol bakkatuji ɗin ndaare mawnugol on haɗuɗo ɗin bakkatuji o woni allah subhanahu wa ta'ala ɓe maki halli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka attuqa ɓe maki wasna' kamashin fawqa ardi shawki yahdharu ma yara ɓe maki wonko aduna ɗo waɗira alhaali maɗa on e dina maɗa kan wona neɗɗo mo tawata ko wonɗo e seppude e leydi ndi tawata ko heewundi bulle en fuu ɗen anndi si goɗɗo e meɗen ariɗo e nokku mo tawata ko nokku wonduɗo e bulle kanko neɗɗo o gemboto o mooɓita coñci makko ɗin o ñobbo hattirde ñobbagol
o yaara kadi kanko neɗɗon hara himo ɓoylaade hakkunde bulle ɗen fiwata bullal keppu hay dolokke makko on fadlan ngal mema ɓanndu makko no ha o yawtoya ɓe maki ko ni gemborta an neɗɗo on hakkunde ɗi bakkatuji mawɗi e bakkatuji tosoki ɗin ha yaltoya on sati ɓe maki wonde wala tahqiranna sahiratan wata yawi to bakkatu tosoko de ɓe maki fa innal jibala min alhasa kamɓe ɓe maki wonde ko ɗum ɗo wiyete taqwallahi azza wa jalla idan haray hine wasiyodira hulugol allahu subhanahu wa ta'ala fattaqwa ra'su kulli khayr ko wiyete kon kulol allahu tabaraka wa ta'ala ko ɗum woni bima'ana hoore kala ko innete moƴƴere foti noon ko khayrun fi dunia walla ko khayrun fi l'akhira moƴƴere muɗum nden fof ko taqwallahi tabaraka wa ta'ala ko ɗum addi ha nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki ittaqillaha haythu ma kunta kulol allahu azza wa jal wona ya wi'uka ka juulirde tun hulatamo wona ya wi'uka ka yeeso jama tun hulatamo si a weddike a ñortay hurmakuji makko ɗin kanko allahu tabaraka wa ta'ala oɗo ɓiɗɗo adam si tawi hawri an neɗɗanke o a wirnike gite ɓeeɗo yimɓe a ari a weeɓitike e yiitere oɗo allahu azza wa jalla taguɗoma yimɓe ɓen na kamɓe taguma a dogi gite ɓeeɗo yimɓe a ari a weeɓitike e yiitere oɗo allahu azza wa jalla mo tawata ko kanko wonma arsikude yimɓe ɓen na kamɓe wonma arsikude a dogi gite ɓeeɗo yimɓe a wirnike ɗe a ari a weeɓitike e yiitere oɗo allahu tabaraka wa ta'ala mo tawata ko kanko jogi ngurdam maɗa ɗan kanko waratama o nattama ka makko ɓeeɗa joganakima ɗum si a dogi gite ɓen ɗon nden a wirnike ɗe a ari a weeɓitike e yiitere makko kanko allahu subhanahu wa ta'ala mo tawata ko kanko jeyi aljanna ko kanko jeyi annar ɓeeɗa ɓe joganakima ɗum hay e hoore ene ɗum ɗo haqqille golliɗo ibnu adama on suuɗoɗa yimɓe men ɓe dendanigal maɓɓe doga ara weeɓitoɗa yeeso makko kanko subhanahu wa ta'ala ko waɗi kanko wawatamo wirnade jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o wi la ta'khuduhu sinatun wala nahu kanko nangatamo ngorre kanko tabaraka wa ta'ala o ɗanota ko wona noon kanko allahu azza wa jalla o ɓanginani en himo andi kala hunde kanko tabaraka wa ta'ala wi wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma himo huɓindi gandal kala hunde ala ko watta ko tawata kanko jomiraɗo on o anda ko wona noon kanko allahu subhanahu wa ta'ala o holli en wonde himo renti piiji ɗin ɗi fop majji la yakhfa ala allahi shay'un fil ardi wala fis sama wirnotako mo hay e hunde ka leydi ɗo wirnotako mo hay e hunde ka asama on kanko joomi meɗen tabaraka wa ta'ala o ɓanginani en wonde o nanay kanko tabaraka wa ta'ala kala hunde ala haraka hay e goto mo watta ɗo o tawata kanko subhanahu wa ta'ala o nanata ɗum ɗon ko waɗi noon ko wa huwa sami'ul alim kanko tabaraka wa ta'ala o nanay kala hito idan si tawi hawri a suuɗike yimɓe ɓen ari a weeɓitike o allahu wi yastakhfuna min annasi wala yastakhfuna min allah o wi ɓe no suuɗade yimɓe ɓen kulol ayyiɓe wata ɓen ɗon aybinɓe ɓe ara ɓe weeɓito yeeso allahu tabaraka wa ta'ala oɗo mo tawata ko kanko woni jogiiɗo lette ɗe kanko woni jogiiɗo lette ɗe allahu azza wa jalla holli en wonde an fiyake ma on ko attiya miijade mo himo andina kanko allah subhanahu wa ta'ala o wi wa laqad khalaqna al insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ɗaɗol ngol tawata ko wonugol ka nder dande maɗo kanko joom menen tabaraka wa ta'ala o wi ya ayyuha alladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu bayna almar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun idan kala ka wonna andu allah azza wa jalla hino andi fima ko ɗum imam ahmad ɓe ma kayno wonde ida ma khalawta addahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibun wa khaliqu adh-dhulami yaraka wala tahsabanna allaha yaghfalu sa'a wala anna ma yakhfa alayhi yaghibu ɓe ma kayno si tawi a weddike an tun a yiyani neɗɗo hay goto takko ma
بماكي وتا ويؤمي ودك ولكن قل علي رقيب إن الله كان عليكم رقيبا كون داوان دمورنتما سياريدو أناتي سود أمبي دمبو دم فب أمبي فنتر جدي فب أدنيني دايغو جدي فب andari kala kandara ta fi sa ye yonde sudum anati don asikki wado againi wirnade imam ahmad be maki khaliquz zulami yaraka odo tagudo ni beden himorentuma wala tahsabanna allaha yaghfalu sa'atan wa tasiku allah no yelsindo fi made wata wala annama yakhfa alayhi yaghib wa tasiku kadi ko wirno to yimbe lottube ben no wirno mo kanko subhanahu wa ta'ala idan wasiyo diren kulol allah subhanahu wa ta'ala ko dum do yimbe be mankira si yimbe ben jogike kulol allah tabaaraka wa ta'ala aduna mabbe o mojja ila khara o mojje e ngala juutinde e dunno aya goto fika aduna aya goto fika al-akhirah jommen tabaaraka wa ta'ala wi walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ardi walakin kazzabu ومن سترينو هوري يمبي ساري كلا يمبي ساري بغمدني مكانكو تبارك وتعالى بهوليمو الله وي كو بلت من فودي بغنده من أودي تايناي بباركيجي كأسماؤجي من تبين مؤيريجي دومو تودي من فيرانا بكادي ليدي من أولينا بتون كادي مؤيريجي دومو تودي وإني كونو ولكن كذبوا بسالي غمدين بهولامن بفيني ene non sen taskike alhaali meɗen ngol lagine hande ka fewninen ɗo ko ɓurɗen mankirede ko kulol allah hiɗen jooɗi geddiɗin hiɗen rentiɗi leylan wana haran si hande feƴƴi janngo yalti e wiye sitta hande si janngo feƴƴi faɗɗi janngo fewndike wiyen sitta ko feƴƴi kon hanki koni wowlirde ha alhaali on o woni alhaali molanaɗo jama on hibe fala hettade kono non be fala ka waylade jomi mede wi inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa man asdaqu min allahi qilan wa man asdaqu min allahi haditha anda si tawi yimbe ben ala woni taskade odo aya e si tawi be sikku ko allah wi do ko nadum o watta معنى مونون ستوي يمبي ليدي وني كو يدى بي الله عز وجل بحبك ويوغل دوني بفالا مؤيرة بفالا حتارة دونو واي وستوي هوري ندن كدا إيبادال نيامال أغورنينغال إكوينغال نانانغال عندي حبي تودانون في بونديري كونو نادر داوني بويلورد نادر داوني بويلورد كونو وني ري الهالي يمبي بومبي سي بفالا ما هبو دي لاندو مؤيرة بهبتا أبداً sina allah tabaraka wa ta'ala o itti yurmene makko ne ngodani be sina dum sunna makko on ko o kanko tabaraka wa ta'ala no yimbe be way woko no addirta lambe ben e hore mabbe ko di lambe men ko e mabbe woni ko iwata ado ko aya hollo wensi dem fala hettare ka aduna ko be hulen allah kono iblis ari nati e hakkelle jama'u be wisi a huli allah asubi arsike ma faadai kana do wonde nan si tawi hawri ayni mi yeirtano harmiri mi dabbirtano harmiri min mi gollirtano harmiri benna mo subi sannay qaidaji bombi allah azza wa jalla wi si hulimo yaltinana en barkeji ka asama uje ka leyde enen innen santi sa subi tun afadirte kanko tigi wi en wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu فيرزقه من حيث لا يحتسب أما في الآخرة يوم من أبنجنا نيئن وي إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات وعيون وي إن للمتقين مفازا إذا نقول بني إن كهولتين وندى نقص وني هلو الله تبارك وتعالى أن ما كون إلى آخر ما كون الوصية الثانية كو العناية والاهتمام بطلب العلم الشرعي. ودوني بمعنى هم يرجل
toppito hattirde toppitagol ɗaɓɓugol ngal ɗo gandal sharia ko tawata ko enen hande yimɓe men ɗetti ɗaɓɓugol gandal ko angal mecce ɓe ɗetti kadhalika joɗagol janna yimɓe ɓen ko angal mecce ko waɗi a nanayi yimɓe no iwa e cayɗen ɗo ɓe yaha hedde fulawaji ɗin maka nder cayɗo tigi ɓe yiida e siɓɓe maɓɓe goo ɓe lando ɓen fi neɗɗo mo tawata ko siɗɗo maɓɓe ɓen ene kaari goyi himo jangude taw ko honno ɓe faandi ko lekkole mo gollude taw ko honno ɓe faandi ko mecce aduna jaabotoɓɓe ko honno wiyata si tawi kanko neɗɗo on himo jokki ɗaɓɓugol gandal walla o yalti e leydi ndin o yehi ɗaɓɓugol gandal ɓenna kaari ala gollude de ko jokki ko jangugol si tawi o jooɗike wudditiɗuɗal himo jannude yimɓe ɓen o andina ɓe diina allahu azza wa jalla kan ɓenna kaari jokka hay e hunde ko janno pay koye woni to hay e hunde ko allahu azza wa jalla halfini kon nelaɓe makko ɓen e annabaɓe makko ɓen ɓeɗo ɓe tawata ko kamɓe o ɓuri yidde ko kamɓe o ɓuri mawninde ngal ɗo gandal allah subhanahu wa taala mawnini ngal o teddini ngal jomi meɗen wi shahida allahu annahu la ilaha illa huwa walmalaikatu wa ulul ilmi qa'iman bilqisti kanko tabaraka wa taala o holli en wonde ko seedanimo ko wiyete ko wahdaniyatahu tabaraka wa taala hara kono haniri noon gotimbaku makko ngon ko seedanimo ɗum no haniri noon tigi ko tato ko kanko allahu azza wa jal e malaikaɓe makko ɓen o wi wa ulul ilmi e ɓeɗo ɓe tawata ko jomiraɓe gande ɓen ono aya ko aya mo tawata o yoni ko wiyete kon gandal teddugal ko ɗum addi han si tawi imamul qurtubi alayhi rahmatullahi ka tafsiru maɓɓe kaɓe sharhata oɗo aya ɓe maki wonde fi hadihi l ayati dalilun ala fadli l ilmi wa sharafi l ulamai wa fadlihim فلو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله تبارك وتعالى باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء كم بإمام القرطبي بماكي أورو آية كفلتنا إماكو تدنغال مولانانغال ونند غندنغال نو إماكو تدنغال مولانانغال إقرال ونند بيدو كرموكوبي بماكي ستاوي نوودو neɗɗo mo tawata ko tedduɗo ka allahu tabaraka wa taala ɓuri gando allahu azza wa jalla o ɓannayno on ɗon o takkidiramo e inde makko nden kanko allahu e inde malaikaɓe makko ɓe kono naare o wi shahida allahu annahu la ilaha illa huwa o wi walmalaikatu wa ulul ilmi o wiyali wa almuluk o wiyali wal agniya o wiyali wa ulul quwwati o wi'ali wa dhawul awlad kanko tabaraka wa ta'ala ko wi ko wa ulul ilmi idan ɗum ɗo no holla en ko ha honto ngal ɗo gandal teddi ko ha honto ɓeeɗo karmokoɓe ɓe teddi si tawi enen hiɗen yawiti ɗum hiɗen hayfini fi ɓe joni meɗen tabaraka wa ta'ala kanko mo teddini ɗum himo mawnini ɗum kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi nelaɗo alayhi salatu wassalam wa qul rabbi zidni ilma o wi innu ko ayyo joomi ɓeydanan ganda ko ayyo joomi ɓeydanan ganda imamu lqurtubi ɓe maki e oɗo aya kamɓe imamu lqurtubi rahimahullah ɓe maki law kana shay'un ashrafa min alilmi la amara allahu ta'ala nabiyahu أن يسأله المزيد منه كما أمره أن يستزيده من العلم بما كسي تبين ودنو هنا نتواتك تدنك الله بري غندل الله عز وجل يمرين ونلانو مكو عليه الصلاة والسلام ينلانو أن ترمو يؤبيدن بندن هنا وانا يمري بنا يبترمو يؤبيدن بغندل أنا كمونغو تدك الله عز وجل بري نلانو محمد عليه الصلاة والسلام alaka ko hombo yida ka allahu azza wa jalla buri nelano alayhi salatu wassalam ala joni kanko allahu tabaraka wa taala o yamiri ono ɓurɗo teddude ka makko mo o ɓuri yidde
yo on ɗaɓɓirmo kanko allahu ɓeydaari. allahu yaali wa qul rabbi zidni mulkan wa qul rabbi zidni amwalan wa qul rabbi zidni azwajan wa qul rabbi zidni awladan wa qul rabbi zidni كذا وكذا كذا وكذا من الأمور الدنيوية. بل قال جل وعلا وقل رب زدني علما. هذا يدل على شرف العلم وفضله عند ربنا تبارك وتعالى. كان جومي من تبارك وتعالى وأن يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وي كان الله مؤكل الحكمة كلام أموي أكله، يعني الحكمة أصل منوك وضع الشيء في محله. إمام مجاهد بماك رحمه الله وأن المراد بالحكمة في هذه الآية هو الفقه والفهم. بماك كدوني جننجل فامن قل كادو دين الله سبحانه وتعالى. الله يؤتي الحكمة من يشاء. كانكو الله مؤكا مودو فام دو غندل كلام أموي أكده. وي ومن يؤتى الحكمة كلا أكادو غندل دين فقد أوتي خيرا كثيرا. أنهم قم دي أكاما مؤيرن تواتكو مولانا. رنغدي هكذا كجومي من وي ونقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لأنني أولا منك أدنا دون الله تبارك وتعالى كو أقرة أكد يمبكم يكو يتفضلكم كو العلم. ويقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال وند نغال دو غندال كو نغال نيدو هاني weltorde ngal do gandal yo o andu ko ngal do buri teddude e dendani ngal jawle ko heboto ko enen konti hande neddo si hebi jawdi o wasama gandal ko barkindo kontude mo hebi gandal o wasama jawdi ko hudal ande duudube ko ni jogito goddo si hebi jawdi si o ari benna alaji en senike alaji en maki hay oto wangal sino arde benna oto alaji engal no senade no fo sabu jawdi. amma neddo on si tawi hawri ko o gando yimbe me tawta be anda nafoore gandal fu be anda nafoore gando tahe be hayfini fi makko. si tawi jonama inama ko renioji fami na jama on ko nanirtaade ko wonde sakkitode ko ngongol ko ala jikari jeyi walau kana ajhala min himari ahlihi. haysi tawi ala jikari no majji ɓuri mbabba manga nder galle maɓɓe madama ɓe mari jawdi konngol sakkitorongol ko kamɓe. si yeddotirama ko yeddotira anduɓe ɓen fi diina landatake ene ko honɗum joomi men wi'e ɗum ko honɗum nelano alayhi salatu wassalamu maki en ko wi'ugol ala jikari joni darane en ɗon ko on to moƴƴanta en ka annahu yuha ilayhi. non ko mushkila kabira. علي بن أبي طالب بماك فرحنا قسمة الجبار فينا لنا العلم وللجحال مال فالمال يفنى عن قريب والعلم يبقى لا يزال. كم علي بن أبي طالب بماك أن فرحنا قسمة الجبار فينا أول تري سندور لجومي من تبارك وتعالى سنين ميدن أن بآدم بماك لنا العلم. الله ولني أن مفتي محمد عليه الصلاة والسلام إن غندا وللجحال مال ولني بيدو مجوب كمبه كويته كون جوتي كل ودي سياجيما مفتي محمد عليه الصلاة والسلام وهبالي غندال ada balingal do gandal ko gebalgal Allah fewtini ma duri da'ina lana al-ilmu walil juhal mal be maki wonde fal ilmu wanno fal malu yafna an qaribin be maki ngal ndido jawdi dum do ko lannay dum ko yawi ko wadi non innete kari no mari ha umulaka nyande o muli ko wiyete ko kari no mari ka ko wiyete ko bengure makko den no mari ko bengure makko den no mari jawdi ndin ko immani lanna ndiace walla lanna accani ko do si jomi men wi'i ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baq. Allah wi koko woni ka mon ton ko lannaydo
أعروا يوم القيامة توكو أفردا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة لقد جئتمونا فرادا وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم أعروا يكو أنتم أياد حي كسن قادر بيتا أمام رب العزة والجلال كم علي بن أبي طالب بماكي والعلم قندنقل كنقل يبقى لا يزال كحد طونقل قل إيوتا تنكي أدنى أنه لدي قندنقل كتبتينقل بإذن الله تبارك وتعالى هكا سكتو دي زمان يعني الله عليه الصلاة والسلام جانتي دون بين بدنقل درويتو هوري مونو بينن كو يمبي بتاتا بورو زمان متاتا هاي إندي الله والتاكي لإندي إذن علي بن أبي طالب kambe be bangina ni e wonde gandal ko woni ko luttata pellat qaruna hebno jawdi ka jomi me wi inna qaruna kana min qaumi musa fa bagha alayhim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa neddo motata ciabije magazine ji makko din kan galuji makko di wondon tun si rondoto dum ko dolle sukabe rondoto ciabije den tun ko jawdi o hebi kono enen do kombo men nafitori do jawdi qaruna أمي إنغالاك أبو هريرة رضي الله عنه كان من أهل الصفة كان من أفقر فقراء الصحابة كل كم أبو هريرة رضي الله عنه عنك ونن دفتر دتواتك ويوتين في قرآن السنة يوتين في دين لابك أناتي الميري تواكو مرد دليل جلا كان يفوتني هكذا يلتو يتوا يالين أبو هريرة نرت ولكم مسكين ونو كن أبو هريرة رضي الله عنه نفعنا بعلمه بنفرين غندل مأنغل هاي جوني دن نفتور دنغا كودي حديثة مأد في الله دن تون ككتب الستة بوي وكو حديثة دي تواتكو حديثة دي قلوجي جوي اتمت دي تتي اتشابان دي جئي اني c'est 1374 hadith sadeti sahih al-bukhari sahih muslim sunanuji innay hadithaji abu hurairah wonde ton den ko hadithaji guluji jowi e temedde tati e cappande jeddi e nayi nedo na fore no fandi sa watti do musnad imam ahmad sunan ad-darimi muwatta malik woni kutubu 9 be wi si a watti e deeda hadisaaje de Abu Hurayra filli den derton ko hadisaaje guluji jeenay e ko fawi odo sahabajo nafa'ana bi ilmi e hore pellet ko tinnare ko di Abu Hurayra radhiyallahu anhu ko itande jedda bere be silmi be naati islam hijriya bawo khayr hitande amu khaybar be naati islam itande jedda bere Nabi alayhi salatu wassalam fe ni itande jela bere sappa bene no yaade sappo e goka kono kana yulazimu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala udditani be ko mawni idan galdo gandal ko huune ne tawata ko huune mawne ono biddo adam si tawi hawriya jodike a jangali ada bani galdo gandal haray andu ko Allah subhanahu wa ta'ala yamir makon awadali jomi men ko wahyini dum nelaɗon alayhi salatu wassalam kon fop awwalu man ma awha ilayhi ko honno ko iqra ka jangu ko ɗum watti wahyinde e dow nelaɗon alayhi salatu wassalam iqra jangu nelaɗon tigi alayhi salatu wassalam ɓe ɓanginani e ɗaɓɓugol gandal ko faridba e hoore meɗen ari hadith Anas ibn Malik wonno ka sunan ibn Majah no waɗi karmokoɓe loyimɓe mo sifa imamu Nawawi en kono wodi sellimbe mo wana imam as-Sakhawi kambe be sellini Sheikh al-Albani alayhi rahmatullah be sellini mo ko sahih ibn Majah kadhalika be sellini mo ko sahih at-targhib wat-tarhib nalanu alayhi salatu wassalam be maki talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin be maki dabbugol gandal nasimi yibini wada si mettilam mi acca ko faridatun ala kulli muslimin وإما هنا فرض عين ولا هنا فرض كفاية وانا إمام النووي كالمجموع مع شرح المهذب
kamɓe imamu nawawi ɓe feccani on ton ɓe ɓanginani en ko gandal hongal ngal tawata talabuhu ko fardu aynin e ko gandal hongal wonata talabuhu fardu kifaya. so netti ngallol ngal tawata talabuhu ko fardu aynin karmo koɓen ɓe maaki ilmu usuli ddin, ilmu tahara, ilmu libadat, ɓe maaki gandal daƴƴe kaɗo dina, ilmu tawhid, ilmu l'aqida, ɗum ɗo ko fardu aynin ala kulli muslim. gandal tawhid, gandal aqida, ɗum ko faridda e dow kala neɗɗo julɗo. ko wonano ilmu tahara, gandal fi ko honno laɓɓintinorte, ɗum kadi no farli kala neɗɗo julɗo. wona hedde sonnaɓe no baki e hoore ɗum ɗon, bi maana no jeeya e ɗum ɗon, andugol maɓɓe ñaawoje ƴiiƴe maɓɓe ɗen ko fardu ayn alayhinna. wa ilmu libadat e gandal andugol ko honno on tigi rewirta Allah subhanahu wa ta'ala, sifa julde, sifa korka e ko nandi sifanin noon piiji. ko wona noon kamɓe imamu nawawi ɓe maaki wona sen ɗetti neɗɗo mo tawata ko njulaajo, ɗo yo on naatoy ka maakiti kanko njulaajo on ko fardu aynin e dow makko an yataallama fiqha tijara. ko jelowoni wadde ɗum hannde a yimɓe sunna ɗuuɗo ɓe no naatude ka maakiti ɗo tawa hay tariful bay ɓe annda lugatan fadlan istilahan, ɓe annda shurutul bay, kono no naatede dow yeeye etele ko pellet hinen andani hoore meɗen. umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wono tabitiri noon ka jami'u tirmidhi, kamɓe umar ɓe jindayno ka maakiti e zaman maɓɓe hara ɓe jogi tuggol. si ɓe ari ɓe haynike goɗɗo ɓe fewtanmo nde wonde ɓe landomo ñaawore ngeygu, ɓe addanamo masala yowodirɗo e ngeygu. si o jaabike fa biha wa ni'ma, si o jaabaki kamɓe umar ɓe wallinamo ka hoore tabal ka o saadi ɗon, ɓe ɓanta tuggordu ɗum ɓe focca mo haa yona, ɓe raɗomo e maakiti on ɓe maaka la yabi'u fi suqina man lam yarif fiqha albay'i wattijara wa illa akala riba sha'a am aba. pellet kono woni ɓe maaka minen yeeyata ka nder maakiti amen neɗɗo mo tawata o anda ñaawore ngeygu. si wona ɗum kanko neɗɗo o mo ñaamay riba o yiɗima o añi on non o anda, o anda. yimɓe ɗuuɗuɓe no ñaama ɗo riba. masalan sen ndettiɗo misal, goɗɗo e misal ari tawima e boutique umma, boutique um quartier joni tawi yaw hay ka maakita, jon gallejo yalta haa gasa pay koy no yetiri ɓaawo makko, baabe ngokke men 1000 francs, baabe ngokke men 500, mi ala cew joni mayinka kaariɗa o 500 e aron haa ɗo yaltina 20 000 jonnama ɗo faala ya wannan ɗo 1000 francs jo inna ɗo haray komi mari ɗo ko 15 000 francs joni accumi jonnama on 15 000 ɗon on tuma rewtano yey 5 000 luttuɗo on kiikiide nani an gadi wiya awa ɗo woni yadan bi yadin, wona li yadan bi yadin de ko riba sellata dago ta karmu koɓe ɓuyno janti fiɗum ɗuwoɗuɓe ulama allajina no janti ɗum, cheikh Uthaymin no janti ɗum, cheikh Abdul Muhsin al-Abbad no janti ɗum, kathir min al ulama. kono yimɓe no yande e muɗum sabanede ma honɗum ɓe anda ɗum ɗo ko mushkila kabira. kamɓe nelano alayhi salatu wassalam ɓe maaki ɗum ko faridda noon ɗaɓɓugol ngal ɗo gandal. idan oɗo ibnu adam siɗa faala hewtoyde ka aljanna fa alayka bil ilm, pellettiɗe gande ɗum no ka hadith muawiya ibne abi sufyan on ɗo ka sahihayn ɓe maaki man yuridi llahu bihi hayran faqihu fi ddin, kala mo allahu faandani moƴƴere o faaminemo kaaɗo diina. kono kon jelo faala yaade aljanna ɓe janngata, ɓe ala darsu hay ñalla. lamdoɗaɓe ɓenema meɗen faala naatoyde aljanna men daɗa lette. allahu on nelano makko on maaki wonde kala mo o faandani kanko allahu moƴƴere o faaminaymo kaaɗo diina. cheikh l'islam ibn taymiya ɓe maaki mafhumul mukhalafa hadith on ko kala mo allahu on faandanaki moƴƴere o ɗawaymo faamugol diina, kala mo allahu ɗawi faamugol diina o faandanaki mo moƴƴere. a giɗa wakkili ɗum non joɗorano ngal ɗo gandal ko ngal nuur ko ndaygu. al ilmu huwa al furqan. jomi mi wi ya ayyuha alladina amanu in tattaqu llaha yaj'al lakum
فرقانا. شيخ عبد الرحمن ناصر السعدي بماكي علما تفرقون به بين الحق والباطل قد وني كان غاندanga ono enen eden jodi yimbe ben no wadi neddo mo andanda hore ma ko dabbo gandal madama joddi dum do wanaka aduna do woni hebude aw kanko neddo o yeba woni waktu makko on ndaren odo hadith abu darda radiyallahu anhu hadith wonno ka musnad imam ahmad كنيما إكسنن الترمذي إكسنن ابن ماجه شيخ الألباني عليه رحمة الله بسلنمو ونار بنون كسنن كصحيح سنن ابن ماجه أنا نأو قيس ابن كثير بما كي ون نأبوت إونو مدينة قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق neɗɗo iwno madina o ari o tawi abou darda tawi kamɓe heɓe dimashqa ɗum ko siri ma o hewti kanko neɗɗo on abou darda en radiyallahu anhu ɓe fewtimo kanko neɗɗo on ɓe landimo ɓe maki ma aqdamaka ya ahi ko honɗum ittuma madina annabawiya adduma dimashqa ɗo o wi ko hadithun balagani annaka tuhaddithuhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam o wi ko ittimmi madina addimmi ha dimashqa ɗo na piiji ɗiɗi komin nanu wonde ɗa mari hadise goto pet mo nanirɗa nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɗa jantanade yimɓe ɓen fi on hadise ko ɗum addimmi hadithun wahid ayuha al ikhwa hadise goto hadithun بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كم أبو الدرداء بمن نتلو أموجة في دبتوغل أنا بلت كلون تنقدمه إسكي غوغو إحاجوجي أدونا أداري بفيوتيمو بلانديمو أما جئت لحاجة أنا أعرنا حاجوغو ووي لا بماكي أما قدمت لتجارة أرداني دو فينجيغو وي ما جئت إلا لطلب ذلك الحديث أو هذا الحديث وي كو بلت أدالي لان أوسي وانا في أنلون حديث تو ناكا دي حديث هاجري دي كو أنلون منني وأن أدمي في منو وصادق كان بأبو الدرداء رضي الله عنه بفيوتم وبماك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان بأبو الدرداء بماك من أنين لأنه الله عليه الصلاة والسلام بماك من سلك طريقا يبتغي فيه علما سحل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر والله يكفينا هذا الحديث فضلا للعلم دار الترتيب من عليه الصلاة والسلام ولي بماكي ون من سلك طريقا يلتمس فيه علما كلا ناتو إلا والقول أوني دابر ده غندا كرواية أبي هريرة دونك من سلك طريقا يلتمس فيه علما كرواية أبي الدرداء من سلك طريقا يبتغي فيه علما بماكي كلا ناتو إلا والتيم دابر ده قول الله والغندل سهل الله له به طريقا إلى الجنة الله عز وجل التنيمو سبودن الله والهاء هيوتو يكا الجنة كلا ناتو الله والغول دابر تغندا oda boyi darsuka o janga gandal nafayngal mo gandal sellungal gandal ittangal ka deftere Allah ka sunna nelano alayhi salatu wassalam no ardi be moddibe be famire si tawi kanko neddo o fuddike dum do Allah eltanay mo joni lawol ha o hewto e kalja andi do kanko neddo ko si tawi hawri o naati en
si tawi non hawri kanko neɗɗon o naatiɗon joni o duumike ɗaɓɓugol gandal ngal yusamma taliban lil ilmi ka na on tuma wiyete ɗaɓɓo gandal joni so hewti on non marhala ɗin mo heɓa honɗum ɓe maki wa inna almalaikata latadau ajnihata haridan li talibil ilmi kanko neɗɗo on so windike wonde ko o ɗaɓɓowo gandal o windama ɗum ka allahu azza wa jalla kanko neɗɗo on tuma kala nde o yalti ɓeɗo malaikaɓe si ɓe haynike mo ɓe wallinanaymo gabitanji maɓɓe ɗin ka leydi weltanagol mo kanko malaika haynoma ɓe tippina gabitanji maɓɓe ɗin ɓe wallina ɗi ka leydi weltanagol ma sabu ko wonɗa ɗaɓɓude gandal ene fi hiɗa yaade ɗo Chine maɗa yaade Dubai maɗa yaade Inde maɗa yaade Bangladesh a fotta e malaika ɓe wallina bal ahyanan fotton ɓe huuɗe sabanede ma piiji goɗi wonɗa wadde toon ɗi tawata ko harmuɗi tawa kuddi malaika no saƴude e hoore ma joni kanko neɗɗon so woni taliban lil ilmi o duumike ɗon ha hatta hassala al ilma yusamma aliman ka o ari e marhala tammo so hewti ɗon daren kadi ko nelaɗo on makanimo alayhi salatu wassalam ɓe maki wa inna al alima la yastaghfiru lahu man fi lsamawati wal ardi hatta alhitanu fi lbahri aw fi lmari ɓe maki neɗɗo si woni gando kanko neɗɗo on wonɓe ɓen ka asama uji fop malaika e wonɓe ɓen ka leydi ɗo fop yimɓe e jinna e mummunteji ɗin fof ɓe maki hay liƴƴi ɗin ka nder bahru e hadise goo ɓe maki hatta namlatu fi juhriha hay kondoli ka nder gayka maggi haray no toranade mo yaafuye ka allahu tabaraka wa taala ene goɗɗo heɓay laamu ha hewta o martaba goɗɗo heɓay jawdi ha hewta o martaba joni ko fi honɗum hiɗen ɗettude ɓiɓɓe meɗen ɓen soggenɓe e ɗaɓɓo aduna tun amma ɗaɓɓugol ngal ɗo gandal en alaɓe naɓude e muɗum sina ɗum ɗikkum ma sonnajo ma yalti ka galle ma mo yaade jangugol malaika fotta e makko ɓe wallina gabitanji ɗin o janga ha o wona gando dendanigal ko allahu on tagi kon kanko allahu azza wa jalla o waɗani ɗum wonki tawa no toranade mo allahu yaafuye ene a moƴƴike o ɓiɗɗo ma ka moƴƴake ma a moƴƴike o sonnajo ma ka moƴƴake ma si a woni sabu non ha o ɗawama ɗum ɗo ko pellet haraya bonike ma kamɓe nelano alayhi salatu wassalam ɓe maki wa fadlu lalimi ala alabidi ka fadli alqamari ala sa'iri alkawakibi ɓe maki ɓural gando e dow neɗɗo wonɗo rewde allahu tawa janga ɓe maki ɓural gandon e dow makko no ewa ɓural wongal hakkude lewru ndun e koode luttude ɗen ko pellet si lewru ƴellitike ɗo koode yaltiɗo ko ɗe ɗuuɗi wo ko ɗe ɗuuɗi alandoto goɗɗo konto lewru ndu woni konto koode ɗe woni way o mbantu gite maɗa ɗen tun a haynoto no ko ɓural janal ɓe gayni ɓe maki wonde inna al ulama warasatu l anbiya ɓe maki karamokoɓe ɓen ko ɓe woni ronuɓe annabaɓe ɓen subhanallah jiyaɓe allahu ɓe allahu subhanahu wa taala ɓuri teddinde ɓe ɓuri yiɗude ɓen o halfini ɓe kadi ko ɓuri himmude kon ka makko si ɓen ɗo yeeyi ko karamokoɓe woni arde rondo ɗum on waɗi Abu Hurayra yande goo ɓe yaltunoɓe tawi yimɓen ka makiti jama no soodano yeeyema soodano yeeye ɓe ewni ɓe maki ene hiɗon ɗo ndondi nelaɗo alayhi salatu wassalamu no sendede ka nder juulirde ɓe acciti ko ɓe yeyata ko ɓe soodata ɓe dogi ɓe ari ka juulirde ɓe yurni ɓe tawi ko bayna alimin wa mutaallim ɓe haaja ka ɓe yiltiti ɓe niya Abu Hurayra maki on arti ɓe wi menen nde men tawali ndomdi toon komin tawi toon ko jangga ɓe janna en Abu Hurayra ɓe maki wonde ko ɗum woni ndondi nelaɓe ɓen ngal ɗo gandal al ulama ko ɓe woni warasatul anbiya ɓe maki wonde inna al anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman innama wurrisu al ilma faman akhadahu akhada bihaddin wafir ene ansiya innama kaari roni Muhammad alayhi salatu wassalam ayu sharafin hada fama a'zamahu min sharaf teddungal mo alna
kono jama on no hayfini no wallini kaleydi ngal ɗo gandal ko beejogo ɗe ngal neɗɗo a jibintake tawa ko a gando allahu wi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun ɗum waddi ha imamu shafi'i ɓe maaki ta'allam fa laysa al-mar'u yuladu 'alima wa laysa akhu al-'ilmi biman huwa jahil وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافل إمام الشافعي بما تعلم أندن غلغن الدين وليس المرء يولد عالما بما نتنجي بنتاك كو أغانو ɓe watti ɗum wa laysa akhul ilmi kaman huwa jahil neɗɗo gandu e majjuɗo naɓe goto en fof ɗe gande hay siko sengo aduna si goɗɗo dari keɗo joni on innino min bengan kamɓe wonno tayer jo Sékou Touré o ɓe mari machine jiɗi tata non kanko noon ha hande o joɗake ɓawo machine ben makko maya tunga wona ɓawo e goɗɗo gonoɗa ha hande ben makko waɗal tayer yagal kanko ekkitiki ha o wawi o paasi ɗo ko hombona ɓanten conci o omo wiyetenɗa ma ben makko ñoyeno conci Sékou Touré ɗin ko ɗon naɓeten walla ko o anduɗoɗa ko fi on ɗum enen darantoɗen ɗum innen kaarijo ko ƴiiƴam waliyu mari kaarijo gandal ngal kamɓe kaka ƴiiƴam woni tawa kanko neɗɗo o yanganaki gandal ayi gandal wonta e ƴiiƴam kala wolanɗoma ɗum o ɗaynima fiw gandal wonata e ƴiiƴam waliyankaku wonata e ƴiiƴam ko ɗum cheikh mouhammad amanul jami ɓe maaki alwalayatu tuktasab ɓe maaki al islamu la yuqirru bi bayti walaya islamu jaɓa few ko innete suudu ko wiyete ko waliyanka ɓe maaki waliyankaku ko ɗaɓɓeteɗum goɗɗo innamaɗo weeti tumbi feeñi ɗum ko yangante ɗum non allahu wi man aadali waliyan faqad adantuhu bilharb وي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه ولي يكون وليا كاكونا بيرته كو أداء الفرائض والاستمرار على النوافل كونون دو إذن كو بينت نو أنجو قال له غندال الإمام الشافعي بما كي قلت له جبنتاك نو عندي أندو لنونغي مؤننا بغوتو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ناركو بماكي كون كان بإمام الشافعي بماكي وإن كبير القوم لا علم عنده نعم متاتكو كانكو بوري تود كويتي دوبي كون e yimɓe makko ɓen fof si gandal ala e ka makko teyna o ganno ɓe maaki oɗo ko o sagirun ida ltaffat alayhi ljahafil si tawi yimɓe ɓen ari moɓike tawi ɗon ko gandal wowlata aray mo mawni ɗon o mawnaka si arama ƴawegol khutba fi ko kanko ɓuri nawyude ko kanko yata ɗon si arama julnugol jama o fi kanko ɓuri ko kanko yata ɗon kala ka inde dina wowlete ɗon o wonay to sorko ɓe maki wa inna sagira alqawmi in kana aliman kabirun ida ruddat ilayhi almahafil ɓe maki ɓurɗo fanɗude e yimɓe on duuɓi si tawi ko o gando si moɓama tawi ko gandal ardoto ko kanko wonta mawɗo on ɗo ɗare amre bun salam ɗo ɓe maki noon ka sahih al-bukhari ɓe maki wonde yimɓe amɓe banu salama ɓe tawi no nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki yo nelaɗo on toɗɗaniɓe lamɗo bimana almamijo nelaɗo alayhi salatu wassalam maki yahe ndaron aqra'ukum li kitabillah ɓurɗo mo jangude deftere nde o armo ɓe ari amr bun salama ɓe maaki ɓe ndaari tawi banu salama fop ko min ɓurno jangude qur'ana ɓe maaki hari ko duuɓi 6 mi mari riwaya go duuɓi 7 ɓe maaki fa qaddamuni ɓe waɗi mi yeeso enen noon nana hoɓɓe no innamaɗo mo jomba julnata ma mo helli faaka julnata hay siko kanko ɓuri jangude sahaba ɓen ɗetti ɓurɗo fanɗude duuɓi e maɓɓe duuɓi 6 duuɓi 7 fiiɓo o ɓuriɓe gandal ɓe waɗimo almami si ɓen ɗon waɗi goɗɗum enen gonɗo wiyante ɗum sellata limana li annahu yaquduna aljahlu ko ɗum ɗo majjere idan an neɗɗo ko ya muñño janga
mo nyato janga si a wi'i a jangata suka yagal mangal feƴƴi a jangali a wono yay mawɗo mo tawata ko mawɗo mo ala haala suka muññiɗo sonja gandal o wakkili ha gandal ngal heɓi si o nawyoyi o wona e jonɗengal suka mo tawata o jokki aduna o wedditeke e gandal ngal si o nawyoyi o wona e jonnowru ndasifande ko ɗum a susta wolde ko ɓuri e fannude e diina imam Shafi'i ɓe waɗani en ɗum a biyatiji ɓe maki man lam yasbir ala murri taallumi sa'atan tajarra'a dhulla aljahli tula hayatihi ɓe maki wa man fatahu waqtu taallumi wa man fatahu taallumi waqta shababihi fakabbir alayhi arba'an liwafatihi wa dhatu alfata wallahi bil'ilmi wattuqa wa idha lam yakuna la'tibara lidhatihi imam Shafi'i ɓe maki man lam yasbir ala murri taallumi sa'atan tajarra'a dhulla aljahli tula hayatihi kala neɗɗo mo muññaki haaɗende gandal ngal sa'a hara immoto jemma fuu no ɗaani hanga immoto wakkiloɗa rewtoɗa bindi maɗa ɗi hunjoɗa ko jangiteko wakkiloɗa yahaka darsu law winda ko nafooreji heɓotowaɗi toon ɗin rewtoɗa soɗa defte ɓe maki kala mo muññaki ɗum ɗo tajarra'a dhulla aljahli tula hayati oɗo ko wiyete jasere majjere kon o woɓay ɗum gandal gurdam makko ɗan ɗan fof majjere ɓe gayni ɓe maki wonde wa man fatahu taalimu waqta shababihi fakabbir alayhi arba'an liwafatihi ɓe maki si a yii mawɗo mo tawata o jangano fewndo sukayagal makko sa yi mo habbir kabbirali 4 ko fure fottuɗa e mo imam Shafi'i ɓe maki goɗɗo si woni e sukayagal makko o jangali ha o nawi o heɓani gandal ɓe maki sa fotti e makko habbir laaɓi 4 ko fure ɓe gayni ɓe maki wa dhatul fata wallahi bil ilmi wattuqa wa idha lam yakuna la'tibara lidhatihi ɓe maki ko wiyete suka ko on mo tawata no mari gandal e kulol Allah ɓe maki si tawi ɗum ala e suka sa yimo wata tas ko wana suka no suka ka diina ko marɗo gandal hulowo Allah subhanahu wa ta'ala koɗo indete suka gaynowo haali kono suka e wonu yarowo beere suka e wonu fimowo durowo yo wonu yuppowo tuuɓe yo wonu fiilotoɗo rewɓe yo wonu waɗowo zina yo wonu wujjowo yo wonu bugotoɗo kaaƴe e laawi yo wonu sakkotoɗo yimɓe yo wonu sunnowo pine e laawol yaltawi ala ko ɓuri men na suka fanno sukayagal magal ɗangal fop ko ala tariqi cheytan la ala tariqi l'islam on to sukayagal ngal woni ngal nafaali ngal ɗo gandal neɗɗo ko be o heɓa ɗum kono enen buyno ɗetti ɗo ko wiyete jawdi ko ɓanti e dow gandal naren oɗo karawo kojo imam al alberi ko ɓe wasiyi ko ɓiɗɗo maɓɓe on ɓe maaki wonde wama yugnika tashyidu lmabani ida biljahli nafsaka qad hadamta jacalta almala fawqa alilmi jahlan laamruka bilqadiyati ma adilta walla ma adalta ɓe maki wa baynahuma binassi lwahyi bawnun sataclamuhu ida taha qara'ta kamɓe imamu on ɓe fewti oɗo geɗaljo maɓɓe ɓe maki ammi yi'ima e alhaali yurmuɗo woni aboubacry te ɓe makannomo ababacry da'awtuka law ajabta ila ma fihi hadduka law aqalta ila ilmin takunu bihi imaman muta'an in nahayta wa in amarta wa yajlu ma bi'aynika min ghisha'a wa yahdika as-sabila idha dalalta kono ɓe noddi oɗo geɗaljo maɓɓe ɓe maki nafatama si tawi hawri a ɓanti dendanigal ko ɓantuɗa e madiji a towniɗi moƴƴa kaari no mari étage jewa ɗum ɗo mo mariɗa étage mo mariɗa étage mo mariɗa étage ɓe maki ida bil jahli nafsaka qad hadamta
si tawi hoore ma kan a yeebiniri hoore maɗa a yeebiniri hoore ma majjere neɗɗo si woni gurda maɗa na foppa jangali a bonni hoore ma a yirbini hoore ma a ɓanti étage je molanaɗe ɓe maki ɗum nafatama ɓe maki jaalta almala fawqa alilmi jahlan la amruka bilqadiyati ma adalta ɓe maki wonde an a ɗetti jawdi ndin a waɗi e dow gandal ngal ɓe maki mi wondi ko pellet an ka ñawore ma anon ɗaali si an dunduno na jawdi ɓurnaynoɗa e dow gandal ɓe maki ko waɗi noon wa baynahuma bi nassi lwahyi bawnun sa talamuhu ida taha qara'ta hakkunde gandal e jawdi no woɗɗodiri moƴƴa ɓural gandal e ɓural jawdi wallahi no woɗɗodiri moƴƴa si neɗɗo jangi qur'an o jangi suratu taha o yii ko woni nder ton kon o taskike ɓure gandal ko joni meɗen tabaraka wa taala janti kon o pellet kanko neɗɗo o anday gandal no hecci ko wiyete kon jawdi ɓe maki wonde la in rafa'a alganiyu liwa'a malin la anta liwa'a ilmika qad rafa'ta la in jalasa alganiyu ala alhashaya la anta ala alkawakibi qad jalasta wa in rakiba aljiyada musawwamatin ɓe maki la anta manahija taqwa rakibta si tawi gando ɓanti drapeau ono jon jawdi ɓanti drapeau jawdi ɓe maki an ko drapeau gandal ɓantuɗa ko mari jawdi o ñande iidi si wari o weƴƴiti base wi makko ko an habbete kana an habbete a wona habbede ko watta hutuba julna na kanko won ɗon ka juma nafsu shay'in ɓe maki si o jooɗike kadi e daɗɗule ɗe tawata ko ɗatuɗe an ka hoore koode jooɗiɗa allahu ɓantuma si tawi hawri o ƴawiɗo e pucci yeɗɗuɗe otoje labaɗe ko nandi e muɗum an ko laawi kulol allahu woni ko waɗɗiɗa an e on fotay fotata jon noon on fottoye yawma alqiyama wal aqibatu lilmuttaqin idan watte yili moƴƴa ngal ɗo gandal jogitoɗen ngal jangen sen jangi noon hunjoɗen wanno hiɗen mari sukaɓe ɗuɗuɓe hande en jangay kono en rewta ko fadlan noon hunjoɗen si innama darsu en aray gir jangen kono rewtagol ngol no fandi hunjotoɓe ɓen no fandi gandal le si hunjakana gandal fiw singal hunjaka wanangal gandal karmo koɓɓen ko ɗum ɓe maki imamul a'mash ɓe maki wonde ihfadu ma jama'tum fa inna alladhi yajma'u wala yahfadu kana karrajuli jalisan ala khiwanin ya'khudhu luqmatan wa luqma thumma yanbudhuha wara'a dhahrihi famata tarahu yashba'u ɓe maki si tawi on jangi on hunjaki no ewa neɗɗo jooɗiɗo e hoore tabal no ɓannana ñameteji dolle kala sayre nde o nokki o willo ka sengo ñaama o nokka wonde kadi o willo ka sengo nano mo weela noon oɗo ko sayon mbo harata neɗɗo jangowo mo hunjotako ko ni woniri alhaali makko ɓe maki ida lam takun wa'iyan hafidan fa jam'uka lil ilmi la yanfa'u wosi a woni a hunjotako ko janguɗa kon ko innata mi jangi defte kaari la yanfa waɗi sa yalti goɗɗo landike ma masala andamo a innayi habbola yoɓa paasi yahana deftere nde nga suudu oye hakkilo ɗen jangen mansurul faqih ɓe maaki wonde ilmi ma'i haythuma yammamtu ahmiluhu batni wi'a allahu la batna sunduqin in kuntu fi lbeyti kana alilmu fi lbeyti aw kuntu fi lsuqi kana alilmu ma'i ɗon ɗoni gandal idan alwasiyatu thalitha ono waktu meɗen on o waktu yawɗo en hatta e oɗo wasiya mo tawata ko tammo on ɗo bi idnillahi azza wa jal ko ɗum woni alamalu bil ilm gollitingol gandal ngal en andi alamalu ko qarinul ilmi ko wiyete golle kon ko kañum e gandal takkodiri allahu azza wa jalla ba'atha muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bil ilmi an-nafi'i wal amali as-salih kanko jom meɗen o wi wonde huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahidan allahu yonelirina la don fiiji bil huda wa dinil haqq شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بماكي الهدى كالعلم النافع ودين الحق بماكي كالعمل الصالح
ɗiɗo ko piiji ɗiɗi yaadayɗi ko ɓe ko wanno ilmun bila amalin ka shajaratin bila thimarin wala dhillin gandal ngal tawata ngal ala golle ɗum no waywa leggal ngal ala gimɗe ngal ala ɗowdi nafay nafata ko kaaki tun hibbatay ma ñande o hocca ñande o fitta koni woniri alhaali العمل بمنزلة العمل من العلم كالروح من الجسد غندنغال كانغال كغولة دي وناني غال دون no wayi wa ruhu on ka wonani ɗon ɓanndu neɗɗo ko saha mbo wiyeteno wuuri ko si ɓanndu makko ndu yiyama ko si tawi ruhu no ton ka awas ko neɗɗo kadi ko sahi wonbo wiyete ko o gando ko si o gollitiray ko jangi ko ɗum Ali ibn Abi Talib ɓe maki ya hamalata alilmi i'malu bima alimtum fa innama alalimu man amila biilmihi wa wafaqa amaluhu ilmahu ɓe maki si on jangi gollitire dey ko waɗi noon si tawi hawri neɗɗo wiyete gando ko si tawi o gollitiri ko o jangi kon golle makko ɗe yaadi e gandal makko ngal neɗɗo si woni e kaaɗo diina islamu o jangi o gollitirali haray ko honɓe o nandi mu mi yahudi ka si tawi o naati e golle o jangali o nandi e homɓe nasara oɗo waɗi si Sufyan ibn Uyayna taɓe maki man fasada min ulama'ina fa fihi shibhun min alyahud wa man fasada min ubadina fa fihi shibhun min annasara ɓe maki kala bonɗo e karamokoɓe meɗen ɓe jangi gollitirta ko nando yahud kala bonɗo e yimɓe ɓe tawata ko yimɓe rewayɓe allahu ɓe ngemen jangata ko nando nasara Sheikh Abdurrazzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad ɓe maki fa bil ilmi yakhruju al-abdu عن طريق النصارى وبالعمل يخرج عن طريق اليهود وبالصدق يخرج عن طريق المنافقين أنا زفانك سيحبي جندل سرتها النصارى سيقول لتري جندل سرتها اليهود سيقولني الله على بنانيمو سرتها النافقين أنساتي أن تصير مؤمنا حقيقة iman ko on sati heɓata ibnu adam ala ko ɓuri kanude ya heɓu gandal ronka gollitirde gandal maɗa ngal ronka gollitirde gandal maɗa ngal kono imamul albiri ɓe maki ida lam yufidka alilmu khayran fa khayrun minhu an law qad jahilta wa in alqaka fahmuka fi mahawin ɓe maki fa laytaka thumma laytaka ma fahimta si tawi a jangi gandal ngal nafanema wodi ko ɓurno moƴƴude ko ya luttu e majjere si tawi an faamu maɗa ngun bugike may jokkugol beleɗe maɗa ɗe e laawu cheytane ha a halkike ɓe maki fa laytaka thumma laytaka ma fahimta hani no hara a famali kono hande ko jeelo wi'eteno andi ɓe wadde ɗa andi shirku no harmi a shirkay ɗa andi beere no harmi a yaray ɗa andi heɗagol musique no harmi a heɗoto ɗa andi darugol sonnajo janano no harmi a daare ɗa andi foppagol sonnajo janano no harmi a foppoto ɗa andi riba ñamugol ɗum no harmi a ñaame ɗiɗo fop ta neɗɗo on no andi ɗi kono kanko neɗɗo o ukkoto e majji ɗi ɗendagal majji gandal ko ya eto janga gollitira ko wara noon si a woni jannowo a woni waajotoɗo yimɓe ibda bi nafsik fuɗɗora hoore ma taw ɓe maki la takun kal misbahi tudihu linnasi wa tuharriq nafsaka wata wawwa lampu jalbinana yimɓe ɓen sunna hoore ma tawa ɗum fiw ndogo muɗen e tata ko añade ka sharia dina islam hattirde añugol ko harminade ka sharia hattirde harmingol idan haray wakkilo ɗen gandal ko jangeten kon gollitiren allahu wi atamuruna annasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun
يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وتحده لها قسى أرأي ما يرى أنكو أي بمولانا بيدوما jama on no mankiraɗo moƴƴa gollitirgol gandal enen noon sinama ɗo gollitirgol ko jangi fof haqqille mum ɗen ko yaata ko e jannoɓe ɓen e waajotoɓɓe owe ka annduɗa ɗon beere no harmi ko ya gollitir ka annduɗa ɗon zina no harmi ko ya gollitir ka annduɗa ɗon guine gemsu no harmi ko ya gollitir ka annduɗa ɗon africa loto no harmi ko ya gollitir ka annduɗa ɗon kanda no harmi ko ya gollitir ka annduɗa ɗon waɗugol mèche e wujagol produit en jaatagol e heɗagol musique no harmi ko ya woɗɗo wannon a andi ɗum ɗon yawmal qiyama allahu landotoma ɗum a nanno mi inni hunde kaari no harmi ko no gerdugol aray watte yili moƴƴa aray e yondinoray ɗiɗo wasiyaji ɗen anni no ɓuri ɗiɗo kono kala wasiya mo uddituɗa a taway no woodi ko yewtete e makko ko tiiɗi ta tawi ɗen hatojini e muɗum haray jama o yaafoto jonde nden ko juuti kon en toro allahu azza wa jal yo jaɓangen ɗeɗo golle waɗana en ɗe fi misani hasanatina kanko allahu wasika en gollitirgol ko selli kon e muɗum tawata koko lundi kon o ɓanginana en ɗum o hokka en gandal andugol ɗum wasika en tubugol rutto sellintina ɗum فما كان فيه من صواب فمن الله وحده ما كان فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه برا قولوا قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله جزاكم الله خير هريك هاي غوتو أرام portable مومنتاو no wasilu haray den kontinde wondude e akhina Abu Aman haray den dabbirabe beyditugol seeda ataybe be ronko musibbe julbe teddube yiwgol sifa beedo yeso mudum ko haano no hara do ko innugol hasuba kanodine hakken ko dum do weli tagodo sojjo beyden gandanga barakallahu fikum. نعم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد. haray do ko attikom no be jamtori non haray jonne de la sakkande juuti kono nde ardi en aforiji jani miɗo toro Allah tabaraka wa ta'ala yo waɗan en yewtuɓe ɓen hara ko ɓen ɓe tawata hara ko ɓe woliri ko fi makko kanko Allah tabaraka wa ta'ala o yaafo kala zalal si waɗi ton e tawde noon Allah wi wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فانكو وداين من كده من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه هل تروا مروك وكانكو الله تبارك وتعالى مهي كتادم هل وسيجي دين أنني لا سكه دي لبا مؤجه همي فتا tentino enen ɓe ɗo jangoɓe ka worɓe ka rewɓe etoɗen mo be men wawa hunjade nususuji jantaɗi ɗoɗi mo qaddima maɓɓe on haray o addi fi taqwa birrul walidayni sammi ta'ali walil amr jogitagol sunna al khulqul hasan an nasiha kono ɗo ko jenduɗen koye ɗiɗo wasiyeji ɗi nanɗe haray ko hikkitiɗon kon haray ka jango ayeje والله تعالى أعلم وإن وإن عليكم لحافظين أرى إن وقودرنا بسيدة في تقول سيكو إن ونقود ميادون تنبيه دون وهكتيكم وما يلفظ مغساركم من تمنني كقراءة ما يلفظ أرى جمع بواتنا دون فسي نقدو الكامل لله تبارك وتعالى بين النوم والكامل الله في ذاته وفي صفته وهكتيكم كورثوا وتنجني الأنبياء إنما ورثوا نوانون دار رواج نار ورثوا يظهر لي والله تعالى عالم كورثوا ناورثوا هرينو الإخوة ما يكن بكدر بواي كون ودي ودالي جزم غوتو كبسيكو الهالي كندا كونان كالي كريوايا كبيتول نغسارة كميون ننالي فتاكو أدال تمتنجني وواتاوند كشير كدي ولا تنهى عن خلق وتأتي مثله
تجني كذلك كتفسير قرطبي والله تعالى أعلم نواو فعل ونكو مضاعف نواو مضاعف قرنه قرنه يظهر لي والله أعلم قرنه ندو هريكو ملاحظة الفاظية ندو كو تسكاي كونغو دي أراي إخوان يفوما دين والي هيري كونو مهيك كتدو كلمة أخيرة إيدو كو وسيجي تتني من أهم الوصايا دي أرديك دي نصوص نصوصي كدفتر الله وكسنة نلابو أقوال أهل العلم كم يوسيو تو هوريا يوسيو منون إخوان فوق تنتي أرسل بدو بين كاريو بي كوربي جو دي ويندل إيدو وسيجي دليلاجي مجيون hunjodon no gasa siyani on yon dappitoy dum do jettiron deftere be no gasa buyron keta kanede kono bay hidi arestirado so mo bindiri do haray on wawa di nafitorde fayda ka haqiqa ko dum do woni ko mi yondi norta fasiara waktu ton jetti en seda haray do welti fota mi do weltani jama'u mi do weltani kadi wadambe ndi do kongudi mi do toromo kanko Allah yo hawri ndingen en fo meden ko yidi o yarli هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد لا والكسل ولا والبي والإبانتال